Kajingbam kransai jong kaseng PDF Henry ke bepersang manburi nau patba ya kajing temu ke jongki ban khylliap no eka lama jong kaseng kepala yo ban mikmat saungut ki MLA haka election sya yung dor bar thau an ke jela house nam arjar khat pra bat arngut haka election arjar arpulai kala pauting kren haka rensan patba lingba ki social media haka artare ujemmang arjar arpulai kata haka performance ngi kini ginong alam ki bakentop ya ki arngut ki MLA uba Gavin Lim baruba bantai dorling do kila persang ban kren kelan ha babu jingkeli kelat pathai Henry tangkat tu kat ni kenta ka khubor kelasai hadin bau presiden rangba kan National People's Party u Conrad konkel sangma ulapan pendapat bah Sohīong baka seng PDF haka Henry tarik ujemmang arja arpulai kan sesyem ya kasin jam thamai bandrung bat penyosok pura haka lama jong ka NPP ka bakentop ya ki arngut ki MLA Kei kadau bakani ka seng bat ki arngut ki MLA ki bakan thop ha ya ka NPP ha ka por election araja arpulai bat ru habaya khun persa ki kertong jong ki seng kin shim sendon dak rai ban khylliap ya ka lama ka badon ya ka syap ummati kani ka long ka jingkeli ka bangidang hab ban up ya ka jubab naki I'm very happy to inform you that today the PDF party has had its central executive meeting. And in that central executive meeting of the PDF has decided that all their MLAs and all the party leaders will merge into the National People's Party on the 6th. Will merge and join the NPP on the 6th of this month in Shillong. The party PDF mentagas ngi haka CEC meeting kaseng kami kajongki kila syong bat pelong meeting bat dakawai kasur kila rai jengmut bat baro ginong yalam bah khamat du jong ke parti ringkat bat baro armut ki MLA kin join do asyak NPP hakan riu terik mentau benai hapo Shillong PDF kalau aku siap mana hari bakna ini siap kamjudan kata PDF kini kelama kadang kawai ane piong kumdon kamdan nun kata dari kai ke bangilek ini lek dah jinga bet jinga piang lang ni lek dah kanu kanu anong dah jinga susu jengmut lang bat dah jinga rai lang bobon balang katai